ashira ukuboko hejuru ati mwami nyamara nubwo ugiye hari abandi banyabwenge basigaye. Sema haleluya. Haleluya. Twafata nyine Yararegushe. Yewe bimeze gute mwami? Hari abandi banyabwenge basize n'abayuda n'abangobanye Isiraheli basigaye ntibabazanye none kandi twariganye ijya myaka 5 twese twari muri formation nabo twari kumwe none ga nawe mubibuke mubasane tuze gufana. Sema haleluya. Haleluya. Daniel ngo mukuru w'ingabo umwami ucishaga munsi ikigomana ngo ikigomana bakabanza bakabihumanya ngo bakabona kubiheza abantu. Daniel aravuga ati ibi bintu bivanye nuko mfite impano yo kurondora ibintu dukwiriye kuzirinda. Muhamagara abagenzi we aravuga ngo ibintu byaraterekere tuzirinde. Usanzwe bavuze ngo Mesara komena Cristiano tibavuze ngo bafite amagara gusumba abandi. No kuvuga nuko bafata umupira bakawutanga kawutanga utamufiriyeho gapasa undi bagashira mu rushundura ekipe gatana insinzi. Natwe no mu kanisa nuko no gupasanya shopa gapasa baririmbyi nawo gapasa undi bikoro tukayipartaja kugira ngo twese twaje kubwa neza. Tanga nshimira Imana tugire neza no mugoroba banyabujumbura n'abandi bose ariko twebwe twagize imbere y'Imana suko tudafite ingorane nk'izabo suko tutafite intambara nk'izabo ariko cyo tubarusha nuko dufite umutima urimo Yesu Kristo uduhatira gume tuyishime tuyirate mureke dukomere Imana amashi menshi cyane. Imana bamusha dio shimiye itorero rya Living z'umwari kwa none iwacu kenshi tuba duhari kandi baradukunda ko turabakunda. Muntu gwa mikoro muri kino kinyejana bakubwiye ngo nguhaye ubuzima n'abana bawe n'umuryango wanyu wose mwakiri kuko mikoro irahenze bashumbare kuri bishopo ndetse n'inzego zose bakorana muri departement ishengero uruziriko bamama bapapa basaza abungere bose baririmbyi duciye bugufi twakoze Imana bagire neza. Amen. Shimiye twafatikaje n'umunsi twa turi hano Pastor ndetse n'abandi bose dukorana umurimo w'Imana President Salomo ndetse n'abandi bose tubaha ikaze twese turi bamwe. Imana bagire neza. Bonere Imana mugire neza sindamubona sindanamuramutsa tubuze gusa twavunya kuri telefone ariko n'umugabo w'Imana ku Imana aramukoreye ubukwe bwiza nabubwiye abantu ubukwe bwa Bonere buzosaba busimbugwe n'ubundi bwa Patrick kuba bwiza. Bonere akoze ubukwe bwiza mu buryo muri East Africa no mu isi yose bavuze ngo ubukwe sinzi kibaye nawe uzogiye umugisha ariko nambonye sinzi kizoba azobikintu kiremereye. Sema haleluya. Dio tuzokwambara kugeza na sobo kwavuze ngo ari yuwe mu kiyumbe twashikiye Bonere nyina aravuga ngo ari yubuye na gatatu yari mu materaniro kubera gusukunda twagize neza timuvuga ko twagize neza. Shimye mvuga butumwa maze kubwiriza yagize neza arabwirije numva no kwicara ariko ndavuga ngo reka none ikaze nanje ndebe ukuntu ndabagirira kugira ngo utavuga ate suyi wacu uzagenza gute ariko wagize neza kandi umuntu yavuze igifaransa yabwiriza zanumva ibintu uzagendutse. Sema haleluya. Kabisa narindushe ejo twari mu Kayanza twari muri dote representant wacu imveyo tware kuri Zion tware tuvuye saa 7 z'ijoro nagiye twavure tuvuye saa 7 z'ijoro na Patrick mvuye mu Kayanza narashitse gusa ndahindura ndavuga terekeje mu gitaramo turatarama tugeza saa 7 nabwo twavuye tutakiya twumva twovayo tuvuye twuma tuja muri Kadesi turatarama tugeza saa 10 umuntu asa nk'unikiye bukeya nabuzuka mu gatondo kare muzukira kuri Kadeza nije watanze umukatu no munsi. Sema haleluya. Ndangije ndaza nageze mu ruka twasohotse dutinze iwacu tariki ya mbere twatumwa meza kandi naje mbandimwe muri staff umva ko kazi katoroshe turangije n'ubundi twatashe nka saa 7 saa 8 ndaza gusa narebza abana nyine turakina bukeya n'abana kuko imba maze iminsi ntababona ari kwezi kuzo mu gushira ndabona abana kasanga basinziriye babuzuka sizere bakaja ku ishuri batasizere ngasanga baryamye abana bazoba guta affection mu byayi kabura nashika none nkaninga nkabanza tukabana nabo bukeye nabo mvuga atereka tubane nabo je ni kwambara bazoja ku ishuri kabangeza hano n'ubundi ukunda ta saa 8 saa 9
kuzintakare ninjuze ukubura amateranira abantu bose baryamye kamenya ngo gisagara gisinzire nkabona naje kuryama. Sema haleluya. No kuvuga ngo no munsi ndi hano none uzamure mikoro papa urumva ko ndusha iyo ntaje kuba umuhinda Imana ibintu bazarankomeranye imbavu nyine zirimo imbaraga n'iz'abahinda n'iz'Imana kabahinda ni beza. Sema haleluya. Kasome ijambo ry'Imana nyuma Patrick atambuke yambura ikote turangiza tutarame na espoir kuntu yabuzinye ngwino nabandi bayumbe Salomo atambuke yarambwiye ngo ntagikunda ishuya ariko kuko sanganye coordinateur mikoro nasi siko imeze sana ndiyo haguruka ngo bayivera basigari none bayumbe ni mutambuke naje mfate note naragumye zinancika kuri utundu ducikagurika kagenda nkora reserve kugira ngo nasabone Imana umeze umugisha ko turajana muri Kenya mwivuga butumwa ejo bundi sinzi ibintu bizo nuko turakunda gukora repetition nawe kugira ngo tuzojana ibintu bimeze neza. Kasome ijambo ry'Imana mashimwe ndayarangije. Sema haleluya. Some Daniel fata Bibiliya nufite telefone yo isoma nta kibazo jeme nta mutima mubi fa gusa usome gusa nawe uzumve nta kibazo kandi uyu munsi navuze ngo ndasoma je nyine ariko soma wahagurutse papa soma yarahagurutse nanone soma kuko naje gusanga ejo nasanga narangije primaire usanga mfite competence n'imbaraga zo gusoma neza ndavuga ngo rekeza nisomera amutaguse ko bazagusomera wowe tuzi gusoma ndabizi n'igifaransa n'icyongereza duto twa evening n'utundi no tushobora. Soma papa Daniel igice cya mbere umurongo wa 7 n'8 ndetse usome n'u9 narangiza sawe nafata senti neza tutaramira Imana bukeya n'indangiza kasi ndenze iminota 20 ni nyirenza nzobonda nkoze gitangaza ndabanguka ko numva maguru nkigene mwene data yakoresheje umwanya naje ndaza kubigenza vuba kugira ngo tuze guhanahana umwanya. Soma papa Danieli igice cya mbere ku murongo wa 7 tugeze ku 9 ku 9 n'u10 ku 9 n'u10 aravuze ngo nuko uwo mutware w'inkone Bibiliya iravuze ngo nuko umutware w'inkone abahimba amazina Danieli amwita Beluteshazari na Hananiya amwita Saduraka na Mishayeli amwita Meshake na Azariya amwita Abedenego maze Danieli agambira mu mutima wiwe ko ataziyandurisha ibyo kurya by'ibwami buzaterekerewe cyangwa vino tujya tuji twose ututuntu twaterekerewe ututuntu turimo udupurusa Danieli ngo twitegereje ngo tudutipe noguma kutwitaho hari imbaraga notete bukigwa nazo reka twirinde bandanye n'ibindi bintu. Arisho cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone bituma yinginga uwo mutware wari ubatwaye aramwinginga aramubwira ngo nyakubahwa ndagusabye kugira ngo atiyanduza kandi Imana yari yamutumye Danieli atona ku mutware w'inkone atona kuri uwo mukozi bari babahaye ngo uzose ubagaburira atona kuri we bababira baba barafiki akundwa nawe aramukunda akunda imico yiwe akunda imivugire yiwe akunda imigendere yiwe barahuza aravuga ati peti ndagukunda. Nuko umutware w'inkone abwira Danieli ati ndatinya mwami databuja wabitegekeye ibyo muzarya n'ibyo muzanwa yategese ibyo muzorya n'ibyo muzomwa kuko nasanga munanutse mudahwanye n'abandi hato muzaba mushize mu kaga muzoshira mu kaga gatera umwami kunca igihanga. Semene haleluya. Turagana ijambo rivuga ngo kutiyanduza narahundindira tuge gufata note mbona uko mbwiriza n'indangiza sasa naje ntanga umwanya ariko ko ndumva
ijambo mfite ku mutima rivuga ngo kutiyanduza arahundindi utiyanduza niturangiza twicare natwe curanga papa kandi curanga kurya tuziranyeho naturangiza ibintu bigende neza curanga kumwuka guheza ariko kurya tuziranye Tunganyiza mikoro papa ure ukuntu yigira nka kurya wari wayigize niturangiza mbwiriza bukene turangiza tutarama sama haleluya Daniel zwe nawaze araza gukora mu gitaramo tuasarana nawe n'umugabo w'Imana
tukabwana ijambo rivuga ngo kutiyanduza. Tiyanduza mwana batubwira ijambo ngo uyu muntu akiri umwana ngo azavuga nk'abana agatekereza nk'abana. Naje topic yanje ivuga ngo kutiyanduza. Uriya umusenyi azasara umwana afite imyaka umwaka n'igice cyangwa amezi 3 ana 5 6 hari abantu baza bakamba ku mezi 5. Umwana ari gukamba hari ibintu azagenda atoragura agashira mu kanwa abataratandukanya akavuga ngo uyu ni umutsima uyu ni umukate eri ni ibenye. Iboza yigana kurya umuntu azashira mu kanwa nawe akagira ngo byose bizabijayo. Nyina akagenda murinda byabana ngomba kamufatira umukozi mu gihe nyina adafite umwana kugira ngo wa mwana adahura n'ikibazo. Rimwe na rimwe hari gihe uza kumwana igitaka akarira. Ariko nubwo yarise ukamubwira ati mwana reka kurya iki bintu ndi bizabiribwa. Ariko agakomeza kugira ngo akarira. Ariko ndi wamuheza igitaka ngo nuko yaruze. Ndi wamuheza imbugita ngo nuko yarise. Ndi wamuheza gapopa ngo nuko yarise. Sema amen. Usumurinda kugira ngo atahura n'ikibazo. Iyo mwana amaze kumwambika usubwira umuntu atingiye kwambara ubundebera umwana ntiyanduza. Tikwiza ibicafu tugiye kuja mu rubanza. Mpamvu bibiri tubwira ngo ntitwiyanduze nuko dutegereje kuja mu rubanza. Hari ubukwe buri imbere yacu dutegereje kujamo. Mwuka wera atubwira inama buri munsi atubwira ngo mureke kwiyanduza umwanya n'umwanya umukwe yoshika. Sema amen. Amen. Kaguma tuwatira kuguma kuba turabera twejejwe. Amaraso ya Yesu aza twese akaguma tubwira ngo reka kwiyanduza. Reka kwiyanduza umwanya n'umwanya umukwe yose kwinjira bikakugora. Reka kwiyanduza umwanya n'umwanya two kwinjira muri bya birori. Ntawuzi isaha, ntawuzi n'umwanya. Mwibuke Yesu aca umugabo n'abakobwa 10 batanu b'abanyabwenge n'abandi 5 b'abafu. Yesu yavuze iki? Sema haleluya. Haleluya, haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Munyikirize sindi. Ukuvuga ngo amina twaturebana ariko les élèves turakomena kuri kwimana. Abantu bakoze stage twebwe twiga commercial tugira stage yo kuja kwigisha. Tugira stage yo kuja ku computer. Niyo stage ya commercial. Abantu bize ibingibi z'ubwarimu pedagogy no azagira stage yo kuja ku banyeshuri. Ariko nanje kameme iyi machine uri ku machine ba utanga stage cyangwa ba stage ukenera ngo wumve icyo umwigisha yavuga urebe witegereze kandi avuga ngo se comprene wikirize ngo we siko imeze none kuvuga we bibatwaye iki munyikirize kameme so ko zavuga se comprene ukavuga ngo we munyikirize abakecuru nivuga ngo amen unyikirize turebe ukuntu twegeranye n'amateraniro. Sema haleluya. Haleluya. Tubivuga kandi sema haleluya. Haleluya. Negereje mu bamenyone cyane. Nani ndakubonye mushiki wanje haguruka mabakubone Sasa zadufata neza. Kuntu naje mfite mushiki wanje dukamara Imana amashimetse cyane. Mana gwazo mushamango waye kasi Mana kugira neza urana mushiki wanje. Nari mbabwira ukuntu Yesu yaciye umugani n'abakobwa 10 arababwira ngo 5 barabanyabwenge ngo abandi 5 barabafu ngo kandi bose barafite amatabaza yabo ngo ariko 5 ngo barafite amavuta ya reserve ngo abandi 5 barafite amatabaza atarimo amavuta ngo umukwe aje bagiye kumusanganira kuko gusanganira umukwe byasabaga kwatsitara kugira ngo umukwe ntasitara. 5 barafite amavuta basanganira umukwe abandi 5 kore ko batarafite amavuta baravuga ngo mwege ntimuja mu birori manje muje gushaka amavuta ngo basaba babo bagenzi baro babwira ngo ayo mavuta ntuko yabaheza kuko ayo mavuta araregeye arangana n'ibirometero muko ari bugende arangana n'umwanya ikirori kiri burangirireho. Tinone nimuje mu bahanjuzi ku bantu kuri marché noir muje gushaka yanyu ahari murasanga umukwe atarugara ngo bakigenda ngo umukwe arugara ngo baraza barakomanga arababwira ngo nimuvaho ngaho simbazi kuko umuryango kera wugawe. Yesu aravuga ngo mu maso kuko mutazi igihe cyangwa umwanya Yesu Kristo ashobora kugarukiraho. Sema haleluya. Haleluya. Cyagituma mukuriye kubabera kuko tutasi umwanya Yesu azozira kandi abazosha mu ijuru nabe abazosha mu ijuru nabatiyandushe. Bibiliya twasomye yatubwiye amakuru y'abasore 4 babanyagano Saduraka na Mesheke na Abedenego na Daniel. Mu mwami wa Babuloni ngo atera i Buyuda ngo Imana imugabiza abayuda ngo arabanyaga abashana iminyago ngo ariko ngo bagesiriya ngo atanga itegeko aravuga ngo mushakira abahungu b'abanyabwenge b'uburanga
Ijambo rya mbere beza badafite inenge bahagarara imbere y'abantu bakavuga ngo imbere y'abantu hahagaze umuntu. Ijambo rya kabiri b'abanyabwenge. Burya mu nzu y'Imana sura kwira kuba ibifu kuko Imana si umuswa ngo isi yahamagara abanyabwenge ngo Imana ihamagara ibifu. Sema haleluya. Haleluya. Ngo barumva ngo baragenda bazana ba Daniel ngo babashitse ubwami barababwira ngo babantu bagaragaze imyaka 5 barya bamwa boga batagira icyo bishura bari ku ishuri biga mu nyuma muzoza kuba muri ku mwami baramenye imvugo zacu baramenye imico yacu baramenye amategeko y'ubwami kugira ngo tubone kubaheza imirimo tubone gukorana nabo. Ngo umukuru w'inkone ngo arabyumva ngo arabafata abajana mu ishuri ngo ariko ngo Daniel ashike kubera ko yagiraga impano y'ubushishozi ngo yitegereze kuntuga bazana vino yitegereze kuntu bazanaga imikate n'ibindi aravuga ngo ibintu sisashe ibintu ntegereza kubyirinda ibi bintu ngo babicishaga munsi y'ikigomana ngo ikigomana bakabanza bakabihumanya ngo bakabona kubiheza abantu. Daniel aravuga ati ibi bintu bivanye nuko mfite impano yo kurondora ibi bintu dukwiriye kubyirinda. Ngo hamagara abagenzi we aravuga ngo ibintu byaraterekerewe tubyirinde. Bagenzi we ngo baramwumva none turagira ngo turaguma dufunge nitunanuka hano umwami w'inkona azotugira nabi. None bavande mureke gaturye ndakundi cyo tugira Imana tumaze kurya ati Imana tubabarire tasigaye ibindi Imana izomenye kubigenza niyo yadutanze ino iduheza amaboko y'abanya idujana ino duteza abanya ituzana mu bunyage ati none ntakundi mureke turye. Daniel aravuga atoya ngo atona ku mwami ku mukuru w'inkone ngo abinshuti aravuga ati nkubwire mu frere maze ko turi inshuti ntacyo dupfa kamere nusome les amis mva ngusaba ibintu twebwe iwacu tujya bino bintu none ngo tubabariye kwa dubishimbo n'amazi gusa twarangiza tukaza twirira ibindi twebwe nta kibazo uzubitwara iwawe wishira umugore n'abana tituzokurega kandi nta kibazo tuzogira. Umukuru w'inkone muratangiye amanyanga yanyu muratangiye mwembwe ndabazi mwe mwabahe burayo muratangiye umushaka kuncisha umutwe ngibyo kurya babaga neza amashira abana n'umushira umwana n'umugore ati none umwami nabimenya mwarananutse kubona ko mutazoncisha igihanga mwe politike yanyu ndayizi keba nayo yewe nukuri ko Imana nta mutima mubi dufitemo basi nimba binaniranye reka basi tugerageze diju iminsi 10 kuri ngo naratekereza ko Daniel turi inshuti mu myaka 5 iminsi 10 irabatwariki nta kibazo kambagaragaza iminsi 10 nzomenya ibindi bikurikira. Bahungu gusa bari bafite igitara mu mitima baravuga ngo tuziyanduza bagambira mu mutima ndio baravuga ngo reka ntabwo tuziyandurisha n'ibyo kurya by'ibwami bigira inama nziza mu mitima. Imana ari ruhande rwabo iravuga ngo reka ndebe programme afite reka ndebe ko bafite ihuba reka ndebe ahari ko nubwo bari ino bandetse reka ndebe ko bakifite buri iteka ryose aho tutari uburi kumwe n'Imana aho tutari aho umugabo atari aho umwana atari aho inshuti zitari aho pastor atari haba Imana. Sema haleluya. Haleluya. Aho twese tutakubona hari Imana sabu hahandi uvuga ngo kofi ndi yambona ariko Imana kirakubona. Daniel mwagambira umutima mw'Imana ibonye ngo abahungu si inyama n'amaraso bibavuga ibingibi ahubwo baracyafite connection y'ijuru mw'Imana irabyumvira neza ngo mwijuru avuga atabaho tipe baracyafite program reka ngo umenge ndi pembe ni yabo porepore ndebe buryo azobigenza ngo batangira gufata program y'ibishimbo n'amazi ngo barajya ariko ngo bakomeza igitaramo ngo Daniel ngo arafite impano yo kurondora ngo bakomeza igitaramo ngo umukuru w'inkona arabagerageza ngo iminsi 10 irangiye ngo baza kubapima ngo baravuga ngo reka turebe uko abantu bameze ngo barabazana imbere y'umwami ngo bagishika gutyo ngo no bahungu barafite mu maso heza gusumba abandi. Nta bahungu kubari biza cyane bari iki kubandi bose basanga barusha ubunini babarusha uburanga ibo bakaza bisiga amata. Mwami w'inkona ati nzi kugabura mwami nzi gutanga neza keya kubera ko wambaye akazi naje nakagenje kuko wakambaye. Mwami aravuga ngo uri umugabo sha abahungu kundu babitaye barasa neza kabisa umushara wanje amafaranga aje ntabwo yafuye nawe. Umwami aramushimira ngo barangije abaheza inshingano ngo bamaze kubeza inshingano ngo barabagabura bagenda batatanye ngo bagenda bashira mu bisagara bitandukanye ngo igiye kigeze ngo umunsi umwe ngo umwami ararota ngo yibagirwe inzozi. Now topic sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya haleluya. Naho sasa ngiye kurangiriza umwami ararota
wagira umutima uhagaze haravuga ngo izi nzozi ndose kandi nkaba nazibagiwe zikaba zambujije amahoro ibi bintu ni biki mwamuhamagara mukuru w'ingabo ngo inama niki umva naryamye nijoro ndarota kandi inzozi narose zatumye umutima waje uhagarara cya kabiri kandi nazibagiwe none nkeneye ko zisobanurwa mukuru w'ingabo ati none barasobanura ibintu utavuze ibintu utarota barasobanura gute tumamagara abafumo n'abakonikoni bazana kwanza bafumure turebe kundi ibintu bizabigenda abafumo ati reka turebe atipe bazana amacupa n'ibindi bagira ngo turebe Mungu simuzanemo ili ajute si mwanadamu ili aseme uongo baramamagara basanga bashitse umwami navuga tumva mwabafumo murabizi ko twemerana kandi dukorana namwe umva makuru naryamye nijoro ndota inzozi zatumye umutima waje uhagarara muri bitotsi ijambo rya kabiri kandi nazibagiwe nimuzisobanure bafumo tsemwa nimunyibutse ko zivuga tukwibutse ibintu tutavuga basi na a natwe dushake b bibe ba ibintu utavuga ngo se natwe dushaka bibe sa comment ça va mwami ati ça va bien jewe nkeneye gusa murotora ibintu narose munyibutse inzozi narose tukwibutse ati ibyo bintu ndibibaho mwami reba basi kuntu uwo dutangira kuntu byatangiye basi utubwira gatoyi mwami ati reka nibagiwe kandi umutima wanje wahagaze nkeneye ko musobanurira none bishika biragwira turasobanura ibintu tutatubwira turarotora iki baza barotora ikintu umuntu yarotoreye abandi ukavuga ngo narayandose ndahanga ndi muri plane bagati plane warimwo n'urugendo kuja mu ijuru cyangwa nuko kugira gutya nuko niko bisigo none wowe kuramuvuga gusanga waryamye amaro arota uribagirwa kuratubwira ngo tugere gute mwama ati basha murahura n'umure waka umva cyakabe nimuzana abanyabwenge bize za mate na za ecographe na za physique n'ibiki zose ibintu zose muzane abiza ma geographe biki muzana barazana bagara imbere mwami tuva mbabwire mwabanyabwenge mwabafumu baraparitse abanyabwenge mwese mwumve itangazo mumenye amakuru ko nijoro naryamye ndarota kandi inzozi narose nazibagiwe nkeneye ko musobanura hari abanyabwenge bize urashobora kwandika lettre mu ndome abanyabwenge bakabikuramo ijambo rizima ukandika gusa bakamenya ngo wanditse wenda lettre runaka bakabikuramo lettre urwandiko ruzima ruvugika wanditse imibare ibo bakabikuramo ingwandiko umwami aravuga ati none namwe musobanurira tumva mwami mu bintu twize ibyo bintu bavuga ati none wabaye lettre none byagenze gute we warose uribagirwa none ubwo tuvuga ngo dusobanure ibyo wibagiwe turaje sa muri cerveau dupime umeze gute ibuka hanyuma tubwire hanyuma tugusobanurire tuje kuri taburo hanyuma turebe ino bintu warose hanyuma turebe kuntu tubisobanura amatrika uzo mwamuvuga nibagiwe nkeneye ko musobanurire kera batangiye kurakara nkeneye ko musobanurire yewe tabyo tugusobanura ntabyo twatwumva ko muravuga gute nkeneye inzozi narose kandi munasimbwira vurare upa ni mutambwi mwese murashibwa igihanga dosi birahindutse imitwe ibigiye abantu uteye ibintu mwamenyire bya bintu bibayiseriye turagira gute mukuru w'ingabo uri he akubita za sariyute karame chef bimeze gute abatipe bose ubaca igihanga niba adasobanura zino nzozi arahinduka yerekera mu ngoro mu minota mike ndaje nsanga imitwa nisanga batarasobanura bose utemagura kama gashire kuba hejuru ati mwami nyamara nubwo ugiye hari abandi banyabwenge basigaye sema haleluya haleluya kitwafatwe nyine yararegushe yewe bimeze gute mwami hari abandi banyabwenge basize n'abayuda n'abangobanye Isiraheli basigaye ntibabazanye none kandi twariganye ijya myaka 5 twese twari muri formation nabo twari kumwe none ga nawe mubibuke mubasane tuze gufana sabani haleluya Daniel ngo mukuru w'ingabo aragenda umwami ati none ko nakubuza n'abanyabwenge bose abahungu basize gute iri kwanga vuje kubazana president de la republique atanze itangazo nuko amaburi kwanga imodoka ikazigendera muri desa yamaye kwanga Daniel bite yahuma gyawe gitangaza niki cyabaye tiyumva makuru twana ku mapete ndakiyani itabona ibintu cortege itakiriyo
umenye amakuru ko umwami yarose inzozi amaze kurota inzozi arazibagirwa none akeneye ko bazisobanura kandi abantu nimutazisobanura murapfa mwese munacibwa igihanga none ga naje kugutora ugende uvugane n'umwami akubwira amakuru hanyuma urotora izo nzozi kandi turotora ibintu umwami yarose ngo akubwira amakuru ni ibintu yibagiwe ubyibuke wenyine ubyibwire ubibwire umwami kandi nubivuga umwami arabyibuka si ibintu byo gufundikana Dani ati none inama yo kubagaho ibaye n'icyabaye ngo arufite igitara sema amen Amen. umuntu ufite Yesu umutima ntagira pupa umutima w'ubutuje agira amahoro mu mutima ntazakangwa n'ibishe ntazakangwa n'ibihe ntazakangwa ngo kwa runaka bafushije ntazakangwa kwa runaka bashonje ntazakangwa ngo umwana yagwaye hari umugabo yegamiye sema amen Amen. haravuga ati ikica none ko mwambona mwagize pressure niki cyabaye niki mukeneye ngo uvuga bukebuke uvuga witonze reka kumema gusa uvuga neza mbwira amakuru witonze hey haleluya we mwoyakira Cyane. sema haleluya Amen. mbwira amakuru witonze uvuge neza nk'umukuru w'ingabo nta mukuru w'ingabo uzuvuga papa ibintu bitu itonde aho kukagira confidence ntabandi bantu bagira confidence kwisenga abakristo sema haleluya Hallelujah. niyo twagize ibyago twizeye ko tuzababona niyo twabuza bacu twizeye Yesu ko azongera kandi akabatwereka nubwo twashonje tuba twizeye Yesu ko mu kandi kanya ari butugaburire nubwo tugwaye tuba twizeye ko Yesu ari budukiza sema haleluya Hallelujah. niyo mpamvu imitima yacu ihora yitse mu gitereko gambira neza umutima gusa wakire Yesu umwami n'umukiza gira ibitekerezo byiza ifuriza abandi byiza uzusengera abandi yewe ukure mu shari n'inzangano utwo tuburi mu kugenda natwo bantu umutima abantu bamwe wanzura bahamba abandi urabafata ubahamba mu bandi uri mu kugenda uvuga abandi bantu ku bandi ukabica mu bandi ibyo byaha byihane utunga amahoro mu mutima utunga igitekerezo cyiza kivuga ngo Yesu ari ku ngoma ibyo bindi byose ubividure ucumbikire Yesu haleluya ko guteranya uri mu guteranya bikuremo gira imigambi myiza iyo migambi mufite niyiki uretse imigambi mibi tukajanja uretse imigambi mibi wowe mukamugira umugambi mubi ngo runaka ngo yashatswe ngo naje ngo ntazi uwo mzarana wogize umugambi mwiza none nabyara ugakecura tuzoza utuma abana be ngo bakuzanire utuzi tuzoza utuma abana be ngo barebe kuntu bakugenzereza ntimuzi ko abafaransa bavuze ngo la terre tourne isi zizunguruka nta uzi umenya uzogufasha ejo mwagize imigambi myiza Sama haleluya. Hallelujah. Ukanga abandi, kuranga abandi, kuramwangira iki Yesu yaragukunda. Kuranyangira iki Yesu yarashizeho mu nkundi. Kuba ndi imbere aho ni umutwaro. Ni umutwaro wese n'umusaraba wese bagushiza imbere ngo uyu kofu mushiza imbere aho uzomukunda uzomufasha uzomwiteho kandi nutanyitaho ni devoir umenye kuzoje kwa shitani. Nintagukunda menye ko ntaho nzoje. Birizi vuga ngo mugire umwete kandi bavuze umwete ni ugushira mu imbaraga wo kubana n'abantu bose amaro n'uwo kwezwa kuko utejwe ntazobona Imana. Haleluya. Mureke ishari mureke inzangano ntaco dupfa. Safari inaendelea. Nta bantu bari mu rugendo baza bagwana. Nta bantu bari mu ntambara baza bagwana. Basuyo yavuze keravuze ngo uyu muntu avutse ngo afashe igihe mu ntambara. Ko turanigana na Satani n'isi n'umubiri none uri mu kunigana n'abantu guti woretse wotuye mitwaro ukaruhuka. Kubaremerera ururimi wahangara ijosi abantu wikoreye ishari n'inzangano n'ubusambanyi n'ubumwe ibintu byose ni bwa nukumira umutima wawe uzuye ngo bitangaza uzuye mwimva akamara twaza mu nzu Imana akavuga ngo meza ya Bwana bakavuga ngo tugiye kwakira uruhimbi ukavuga ngo ngiye kurya umubiri wa Kristo kandi ufite abantu bahamze umutima nta mubiri wa Kristo uri mukate naje reka kwiyanduza umuntu nakora icyaha ntukavuga ngo wisiga ibitsira zuwariye ntiwariye wisize ibitsira umuntu akoze icyaha abonye naragwiriya urangiza ukagira umwanya wo kumuvuga kurya kumuvuga nawe ukoze icyaha uba wisize igitsira kandi utariye nko gusanga umuntu afite umwita w'inyamano ku maboko atariye inyama si ishano ubona nyine umuntu yogira umwita wariye n'inyama ariko kugira umwita utariye n'inyama ni igitangaza wowe uretse nyawo reka kwisiga mu gitsira uba amahoro wicecekere umunyabwenge agira ibintu bitatu ijambo rya mbere azamenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka sema amen Amen. sema amen Hallelujah. sema haleluya Hallelujah. kimwagira umunyabwenge iyo bavuze ngo uriya muntu n'umunyabwenge ntabwo ari amashuri numenye igihe azamenya se kino gihe nico kuvuga cyangwa nico guceceka aba ari umunyabwenge
kandi uvuze igihe kitari cyo uzawiyanduza uzawandabanya n'abandi. Nimutunge Kristo, nimureke ishari, nimugire amagambo make, tukundane kandi ubyihatire, mugire umwete wo kubana na mwene so neza. Umuntu mukabana mu ikanisa mutaramukanye, umuntu mukabana mu ikanisa musangira umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo, mutazamura mukajya mutavugana, utamenye wiwe n'abatasi wawe, tasi ngurumuki wende ukavuga ngo sisi ni wasafiri. Wewe sio musafiri, wewe ni wakwenda gerezani. Wewe si musafiri, wewe uri prison. Ihamburi, ifidura, ihane urekura abantu, ihane ukura mwiva s'abantu bahamse, ihane kandi kwihana urebe ngo mbabarira, yarakunaniye kuvuga ngo mbabarira uzofa rubi. Hakini cyazanye Kristo para kugira ngo jewe nawe tubabarirwe, ariko yasamaze kwitanga, amaze gukora ibyo byose urabsanga kandi usanga ku mutima ni nyumutwereka kuri wa Kristo. Ariko indani Yesu akazobwa abafarisayo ngo inyuma mugaragara muri beza, ngo ariko indani mwarabose. Umunyamurengo guseka ayi uri mwiza mama we, ayi uri warunaka, ayi mana we, ariko ku mutima yafa yagonga, ariko mana nunakagira imodoka yabe ari pasaguritse natwe tukatugenda n'amaguru yitonde, aranzo zo gusanga uzabwakwira agwaka rifita kugeze mu rugo. Musenge sema amen. Ngira modoka ngo yamigonga ngishire ni igonga uzogira gute umunsi umwe ntawuzumenya. Uzomamagara saa 7 z'ijoro nta mataxi aba yakora saa 9 uvuga ati runakagira imodoka tubanereka muhamagare mubwira za ntabari ya modoka nizo gutabara kuza kujana umwana ku bitaro ndacikana. Gambirira neza. Umwana runaka nashaka uzobana usaba umugeni, none uzugira ngo abana bazoshakana, reka shakwa byare umuntu uko muzoshingirana, wowe uzoshingirana. Kadushinga none we kuranga ko runaka byara kandi ashakwa, aho none abana bazoshakana nga umeze gute wowe? Wo kwitonze cyana magufi. Daniel kuri ko atari atakintu nakimwe yigeze yiyandurisha, nta mpavu nimwe. Daniel agira umutima utuje, ntiyagira ubwoba, ntiyatinya, aramubwira ngo umva mutwana, icyo musaba gusa unyemerere ije imbere y'Imana, ije mu nzu y'Imana tuyisabe tuyisenge. Ahari ifite icyizere iratubwira amakuru, Imana izishura ibishwe, Imana izayimika ikimbura, iratubwira amakuru. Ngabati nico dushaka kuva kare kose twebwe twofana n'abazayifu. Ako umuntu akiyanduza agakendera ngo ufe gwafuye, umuntu yarahiye agakendera ko mushana nawe ukemera. Umuntu kera aranamuje baramuzimije mu gitabo nawe akazahanira kugira ngo bakuzimye mu gitabo cy'ubugingo. Sunza yarabwirije bundi ngo abanyamavuta ngo nibaza bagwanye abanyamavuta, abavuga butumwa nibo basabagwanye abandi bavuga butumwa, ngo abanyamavuta ngo basabagwanywa n'abandi bigeze kuba mu mavuta. Abantu bavuye mu gitaramo, abantu bavuye nibo batugwanya, abavuga butumwa bagenzi bacu nibo batugwanya. Umuntu akamaguruka akamavuga unki nabi yamaragagara imbere Imana ngo Yesu tuzojana ntajuru wowe ujamo uzuvuga abandi neza kuko nawe utari baza bakuvuga neza. Mpamvu azagutumira nuko twakuvuze neza, umunsi twakuvuga nabi ntibo gutumira igakuvuga abandi neza. Uzugira ngo azagutumira kuko iwanyu mukomeye, oya uzagutumira kuko twakuvuze neza. Ako kantu kabisa. Sama haleluya. Haleluya. Bazagutumira kuko ufite amasoso, n'abahungu bakurusha amasoso n'ibitangaza, ariko bazagutumira kuko twakuvuze neza. Uzugira ngo bazagutegera kuko kurusha abandi kuvuga, twa tugutegera kuko tugukunda. Umunsi twokwanga twogusigira mikoro atera rero ntitwakira. Sama haleluya. Haleluya. Mpamvu bakubeking nubwira ngo bagushigikire. Umunsi natwereka kubeking anti woririmba. Uko amutaka kwa mukecuru usushigikira abana. Mpamvu sabu ucuranga nuko tuzina, iyo tutavuzina anti wocuranga shigikira abandi. Mureka kwiyandurisha n'ibintu bidafite iyo bisha, tureka kwiyanduza n'utuntu twadukira kutwiyandusha, tureka kwisiga ubucafu butari bukwire kutujaho.
Daniel ngo aragambira umutima aravuga ngo ntitwo kwiyanduza nibyo kujya by'ibwami ntitwo kwiyanduza na vino abantu barimo guforoda reka guforoda kayoga yewe reka niba imwa neza ugende kuri barazoga tumuza muntekera amaritiro 200 ku munsi bagweza amaritiro 200 nuje gukiza uzokiza kuvuga ngo wera none nahagaritse nongeye kuja mu ikanisa tubimenye nimba wera were nimba wirabura wirabure ariko kwekiwe kwiyoberanya nimba umusambanyi leta zitanga ibipapuro by'ubusambanyi hari yatanga umusoro mu gihugu ubusambanyi niyo business akora ukazushira ku Instagram n'ibindi akamenya kuri umusambanyi ariko kubera ko uzakunaniye urimo kwiyanduza ntiwiyerekanye niyo mpamvu na company yawe yahombye uri umuhombe ugira ishari usura n'umuntu nawe uranambonye nani ati mbonye ndagukunda ariko inyuma tumukunda iyo uri ngo tuzuvuga ukundi wo kiranutse ukavuga ati mbonye bira bintu uzukora simbikunda iyo ubukoze bitankwanga none hindura kugira ngo ngukunde nubwira mbonye ngo nahindura azohindura mukundane ariko ukora kugira umutima mubi tiwabimubwiye umuhuzo umusekera yarenga kugacira amacando ukamuvuma mama ngo uzusina neza ukamfasha warenga ngo karakana ngo ndakanga kuko ari unaka ngo kaza kigirisha kandi wamubwiye ngo azavuzina neza uwo mutima ufite si mwiza kizwa uvuga ukuri yego ibe yego oyibe oya ngugera ibaryari rikubereye ngo nigize ngo se amasono yasoneshereze kandi ugiye kumuseka umubwira ngo doya ngo ntikize no gusonesha no kiva ruguru arengutse warangiza mwahura ngo ariko amasono ni meza ngo nindo gusonema gusuburya harya bwa shitani ngo kubesha buri mu bantu mwovuze ukuri kamwe ati iri riba warisonesheje nabi uzoza nkore kandi bazo basonesha neza mwokishije mwogiye muvuga ukuri wena kizwa ngo wisukishije neza kandi ngo wirabisuka ngo nibizakera ngo se ngo yabiguriye he ngo ngo ngivyo yewe mubwiye neza ukavuga ati wisukishije ariko warukwira kwisukisha gutyo wisukishije nabi yarenguka ngo nawe ngo yiganya abandi yewe uvuze ukuri ngo yabuka yawe ni original ngo ariko ufite kirato cyiza ariko amarangiza gose ngo ni pirate ngo cyangwa ni original uryajya gusabwa abantu mwugi mukizwe Nguyo nkubonye muzana manumva umunezero yarenguka ngiyo mubonye muzana umva nijimye ngizoka yanje niwe ntibiza bihuza wowe ugira inzoka mu nda yawe tameze ngiye abantu utunze shitani wo murusa kagenda gutyo Sama haleluya haleluya message za uzwandika ngo runaka ngo nonaka zitanga umuzi zamubayo ukamutonda makuru urumunyamakuru wa Satani abanyamakuru ba Yesu bazasoma ijambo ry'Imana agaposting ijambo ry'Imana uribonye rikagira icyo rimuhinduye ariko wowe wita gusa kuzwandi gusa kuvuga abandi nabi wo kwize kuvuga abandi neza wo toje akanwa kawe kuvuga abandi neza timuzi ko Yesu ari imbere y'Imana iyo twakoze amafuti Imana ikarakaza bati Imana we n'uyu nawe naramufiriye mubabarire yavuze gutya ariko yaragiye kuvuga gutya umwuka wari nicaje hejuru ngo azatunihira iminihi imbere ya akavuga ngo runaka yasenze ariko ari ukuntu yasenze yaragiye kuvuga gutya n'umwana reka mbigorora umwuka akabigorora kwese uko tuzi kuvuga kubera ko umwuka hari Sema haleluya umuntu natabukwa umugarure ariko nugutagita Imana ishimwe n'abaradekonye Imana ishimwe ko adekonye ati runaka no udekone yewe mugarure zamushikiye mwisa ubunyerere tunyerera umunsi ku munsi on ne sait jamais dans la vie iyi siri mu rubobi ariko kandi bizivuga ngo wa mwanzi wanje we kunishima hejuru ngo kuko iyo mzutse imbanguye uno munsi naguye mbamzutse ngo iyo nguye mbamzutse uno munsi naguye ariko je nzobuzuka Sama haleluya uyu munsi nagize intege nke je nzobuzuka uyu munsi wacuranze neza ejo naje nzocuranga neza uyu munsi waririmbye neza ejo ni jewe uyu munsi ufite ifaranga ejo ni jewe uyu munsi kurambara neza ejo ni jewe uyu munsi wahitinze ejo ni jewe kuko mwisi nawe turibuye uzova kuri top waje abandi cyo gutuma kuri kubana abantu bose amaho nta muntu wibuye ubaho izangiranye n'uwacu muri kadepe nkababwira ngo Ferdinand ahari azohavazi mu wundi Bishop Sokurana gitokora hari ejo wazi mu wundi yisharano himundi mama Bishop yisharano bakwigiza ara uyoga ati Bishop hari n'uyu nguyu uba wigiyeho gatombe mwisi niko bizayime Sama haleluya mwisi niko bizayime uzohava bakuri ati gira gatoye mama Bishop haleluya yakubana nabandi neza uyu munsi urafite ejo nduzobufite mwisi ntawuzumenye reka kwiyanduza
reka kwiyandurisha n'ibyo kurya by'ino twasanze, reka kwiyandurisha n'amahuzu twasinze, reka kwiyandurisha n'abanyamahanga twasanze, reka kwiyandurisha n'amakuru twasanze, reka kwiyandurisha n'utu tuntu twose tw'amatope tope b'umukirisitu wese ukizwe. Bibiliya itubwira iki? Bibiliya itubwira umwana w'ikirara ngo yabwiye se aramubwira ngo papa guhera none jewe sinkigukeneye, keneye umpeze umugabane wanje ngende ive muri runo rugo, amajambo yawe n'ibyo ukora ntibikinezeza. Musanzwe umuntu asabye umurage aba yishe se isagihari, umuntu asaba umurage se yarapfuye. Umwana w'ikirara amubwira ati papa mpeze umugabane wanje ngende. Ise aramubwira ati kurasa umugabane gutari kwisi ngo yari umukristo ntiyaragira imfana. Aravuga ngo mwana aho gure nabo tuzogwana dukubitane, reka ngweze umuraga wigendera. Aramubwira ati ngwino duharure, araharura. Aramubwira ngo ibi nibyawe, ibi nibzamukuru wawe, ibi nibyaje mugenge ihari n'imfu bazongera kandi bakongera. Umwana aranyugwa ngo afata urugendo aragenda. Bibiliya zitubwira ngo agaziriya ngo arirara amwizoga arasambana akina za karaoke akora ibitangaza ngo aje kwitera hejuru ngo asanga nta mafaranga agifite ngo asanga mu mfuko asigaye mevide. Impamvu agukunda nuko ari cyo ufite, umunsi kizokuva nta muntu uzongera kuramutsa. Abantu benshi bakuramutsa nduko uzugira ngo nukuri mwiza ari cyo wenda ufite adafite. Mpamvu benshi abantu banone baturamutsa nuko ari cyo dufite, umunsi cyo genda tubokongera kuduha yanga. Mpamvu muri quartier bagwa amazi bakakubembereza nuko ari cyo ufite, umunsi cyakuvuye tivava ruzobibi. No kuri afishe ndiwazo ko kuwegeze kubaho ifo kuwitwara neza mu ngeko kinejana ukareka kwiyanduza. Mwirinde bene data mureka kwiyandurisha n'utwo kujya twibwami kuko icyo dufite kiraruta vino kiraruta ibyo kurya. Pavo bahamagara bakofi, pavo bahamagara bishopo, pavo bahamagara president nuko ari cyo ufite, umunsi upresident bwakuvuyeho nta uzongera kandi kubuka ko mbonye ariho kuko abisi bazabibuka umuntu igihe afite igihe adafite bakamuta, ariko Yesu atatwibuka igihe dufite n'igihe tudafite. Sama haleluya. Haleluya. Yesu azatwibuka igihe dufite n'igihe tudafite. Mugabo ukuri ngo aragenda ngo ashike ngo yigire inama mutima aravuga ngo tashina wange isubiye kwa data nakoze igitanga igisiga n'ikimwe reka nshaka akazi, kandi bisa nka atari yarize kuko ibintu byose yari yabyishe nabi. Ngo aragenda ashaka akazi ngo umuntu aramuranga atari umuntu afite ikiraro cy'ingurube none uje kuragira hari ngo araguruka aragati je nta kibazo gusa imfe kubona ntuzuza ndyamo bakampemba ubuzima bugakomeza. Ngo aragenda yumvikana sebuje w'izo ngurube ngo arazimaza ati ingurube zanje zazijya gutya zazirara gutya nuko uzoza uzifata asigaye ugume hano. Umwana aremera bamaze kumvikana inzara iramukubita agasigara yifuza guhazwa n'iby'ingurube zasise. Ingurube bakazagwana ibyo kurya ngo nabo kagwana aje gufata. Mwana w'ibwa mantu ari mu gusiga amaraso ya Yesu bakaja gutora ubucafu. Sema haleluya. Mantu ari mu gusiga inzoma bati n'amakaro bakaja gutora muri za nyakatsi. Muntu agasiga ubuzima bwiza Edeni amawuwa n'ibindi byose n'inyamaswa zose ziba bakaja gutora muri Jehanamu. Kandi ukabuzitwa ngo nta kibazo hayizo na runaka nawe nibyaza kunone runaka nimba zoshe nawe zoshe runaka nimba ari umunyamafuti nawe zo umunyamafuti runaka nimba zambara nawe zambara nabi wabayeho wenyine kawe wabayeho nkawe kareka kuba nka runaka wabayeho mu buzima butari bwo kwiganana ukabaho nkawe. Ariko ngo bukaye umwana yisubiyemwo ngo yigire inama umutima aravuga ngo mana we ko kwa data barya bagasigaza none kabanishwa n'inzara n'ikinyokora. Aravuga ngo ikintu nikimwe nokora reka subire kwa data nakimbabazi mubwire ngo data tibinejeje ko no kwitwa n'umwana wawe abasi ungira umugaragu wa mu bandi bagaragu. Kwa data bagaragu barajya baragasigaza none je ko ndishwa n'inzara ko ndifuza iby'ingurube zasise, kandi ikinyama akanyamaswa kambere kwisi kabikaza karya ntigasigaza ni ingurube. Ingurube ntizisigaza izijya kugeza made in inashonje y'umwana wawe barahindukiye. Iyo duhindukiye mu buryo bw'umwuka Yesu azongera kutwakira. Semana haleluya. Imana yacu ni nyembabazi. Wohindukira Yesu yo kwakira. Wohindukira Imana yo kongera kandi kugushira mu rugo. Wohindukira ukareka izo nzangano nubwo nabwiye abantu ejo bundi ndabwira ngo twatubesha pastor ngo turaba Kristo nawe yaje kuduhamba akabesha iwacu ngo twagiye mu ijuru. Twatubesha pastor ngo twarekesho ko turaja mu ijuru yarangiza aje kuduhamba isanduku hano akavuga ngo runaka tumwifuje uruko rudashira kandi nta rukiro wagize ahubwo wagize umubabaro. Ta pastor uhimye kuri hima wenyine icyo baciza nuko uhindukira umutima ukagarukira Yesu. Tawo ni mwanzu ubuzima bwawe ni wowe nuko uhindukira ukareka aya makuru mu
gutanga ibinyoma kubesha kwawe ntaco bizotwara abantu gusambana kwawe ntaco bidutwaye kumwe inzoga kwawe ntaco bidutwaye ico bifite ico bikumariye n'ubuzima bwawe n'umuryango wawe woreka inzoga ukareka ubusambanya ukagera ingeso nziza niwo wifitiye inyungu ntabwo wifitiye inyungu ikimbabaza gusa nuko wawiharibisha ejo bizokugira ingaruka mpamvu ingingo n'umugoroba ko ndabwira ngo garuka wongere kandi wiyoze amaraso mwami wacu Yesu Kristo wihindukire kandi Yesu abone uko gutunganya kugira ngo tuzabana mu bwami bwo mu ijuru kandi bigufite inyungu mwene data kuko tuzaba mu munezero utazoshira tuzaba mu munezero w'iteka ryose ndakwifuriza kutazosha ndakwifuriza kutazogira ibyago ndakwifuriza ko tuzabana mu birori by'umwami wacu Yesu Kristo aracyateza amaboko wogaruka yo kwakira mureke kwiyanduza n'ibintu byose turi mu kwirwamwo ibintu byose turi mu kuvuga ni mubireke kuko dutegereje Yesu kwazoza umwanya n'umwanya Yesu yoza mu gitondo ayita moja kwa siku wari wozo uhamagara akoresheje avesi hari wozo uhamagara akoresheje kanseri hari wozo uhamagara akoresheje bitotsi hari wozo uhamagara akoresheje aksida hari wozo uhamagara akoresheje diabete hari wozo uhamagara akoresheje umutwe hari wozo uhamagara akoresheje tuno tuntu twose twisha abantu Yesu kuri azoba yaje kuri wa wundi ariko kandi hari ibirori dutegereje twese tuzimamwo ngo twumve indirimbo y'umwana w'intamani ya Musa sema haleluya isobero nawe ndifuza ko wibamwe ndeka kwiyanduza mwene data wiyeza witunganye ukure mu bizira byose wa mwana ngo asubira kwasi ngo isiyongera kandi kumwakira yuze ibyishimo n'umunezero wogaruka impundu zovuga mu ijuru wogaruka umunezero utaha mu ijuru wogaruka ibirori bizoba kubera ko Yesu yaronse umuntu umwe ndakwifuriza umutima wo kongera kandi kugaruka wongere kandi ugarukira umwami Yesu ndakwifuriza kongera kandi kugaruka mu rugo ndakwifuriza kwitandukanya n'ibyo byose kugira ngo Yesu atwakire tuzobona umwami mwana tuzobona Imana tuzosangira nawe mu birori by'iteka ryose ijambo ry'Imana tuganze amen. twongera ijambo ry'Imana amashi tubashimira